Ndongeye kubasuhuza cyane bakundwa ba Taware ni The Africa we all love. Uyu mwanya rero tugezemo ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, amakuru magufi cyane y'ibyiriwe bivugwa hirya no hino ku isi. Reka duhere mu burasirazuba bwa Congo aho M23 yarasanye cyane bikomeye n'ingabo za FARDC ndetse n'imitwe ya Wazalendo mu gace ka Uvira. Turakomeza kandi tuvuga no mu burasirazuba bwo hagati aho igihugu cya Iran na Israel bakomeje guhana imiriro cyane aho barasanyeho bikomeye. Abasirikare barenga 20 bakomeye ba Iran bamaze gupfa, naho IDF ndavuga igisirikare cya Israel nacyo ejo kikaba cyarabuze umujenerali umwe. Aho Uburusiya na Ukraine nabo bageze kure cyane. Turaza kuvuga kandi no mu bintu n'ibindi bigiye byugarije isi muri iyi minsi, aho diplomasi ziri kugenda zikorwa hirya no hino ku isi kugira ngo barebe ko bahosha amakimbirane amaze iminsi ari muri iyi si. Reka duhere rero mu burasirazuba bwa Congo. Mu burasirazuba bwa Congo ejo havuzwe inkuru y'uko M23 yakomeje kurwana cyane na leta ya Congo n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'imitwe yose ifatanya n'icyo gisirikare cya leta ya Congo, ndavuga FARDC. Bikaba bivugwa cyane rero ko M23 yaba yarashoboye kurasana cyane na FARDC ndetse bakagira ibice bafata mu gice cy'amajyepfo ahagana za Uvira. Ni Uvira biri kuvugwa cyane ko isumbirijwe n'ingabo za M23 aho zishaka kuyifata. Ngira ngo mwabyumvise mu minsi yatambutse ko bashaka gufata ville ya Uvira kugira ngo bakomeze kugira ibice bagenzura mu burasirazuba. Dukomeze n'amakuru yacu mu burasirazuba bwo hagati aho Minisitiri w'Intebe wa Israel ejo yahamagaye Perezida w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin, aho yamusabaga ko yamusabira Iran ntikomeze kumurasaho. Ngira ngo ibi byatangiye ubwo Iran yari imaze kurasa cyane bikomeye igasenya cyane Israel. Dukomereza amakuru yacu mu burasirazuba bwo hagati aho ku munsi w'ejo Benjamin Netanyahu, uwo ni Minisitiri w'Intebe wa Israel, yahamagaye mugenzi we Perezida Vladimir Vladimirovich Putin uyobora Uburusiya, ngo yashakaga rero kumusaba yuko ngo yamubwirira Iran ikagabanya umujinya iri gukoresha mu kumurasaho. Putin nawe mu kumusubiza ngo yamusubije yuko Iran ifite uburenganzira bwo guharanira ubusugire bwabo. Nuko aramubwira ati nimwe mwabashotoye rero muhame hamwe umuriro mwacanye mu wote. Dukomeze kandi n'ibiri kubera hariya mu Burusiya ubwo ku munsi w'ejo naho Uburusiya bwakajije ibitero byabwo muri Ukraine aho barasha amadrone n'amamisire menshi cyane ndetse banasenya ibirindiro bikuru by'ingabo z'igisirikare cya Ukraine. Ibyo ntabwo byatangajwe cyane mu binyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi, ariko iyo ni inkuru itaratangajwe cyane mu bitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi, ariko ikaba ari inkuru yamamaye cyane mu binyamakuru byo mu Burusiya ndetse n'ibinyamakuru byo mu burasirazuba bw'isi nko mu Buhinde n'ahandi. Tureka tubashimire rero, mukomeze mukurikire Taware News kandi mukore subscribe kuba batarayikora. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, bye bye.